Aumento assicurazioni veículos. Sa provincia su Sardigna decidius aumento de unu scantu dazius. Annant de s'assentu de propriedadi de veículos a is afoghigius a sube saliga, daziu occupai logu pubblicu e a sube s'asseguru de veículos. Is aumentu funt partidos su 1 de gennargiu. Sa misura, timia, chi pertoccat a totu is automobilistas de su sulcis gresienti, aumenta de su 28% i dazius a sube is assicurazzionis, de su 12,5% a su 6%. Est accappiadu a su decretu legislativu numero 68 de su 2011 chi dona facultade a is provinzias a statuto ordinario de mudare s'aliquota de basi de 12,5% in prusu o in manco e in misura non prumana de su 13,5% puntu percentualis. S'amministradore straordinario Giorgi Sanna di scioperau de aumentai finas a su massimu permittiu est aici chi s'automobilistas de sa provincia pro pobura de Italia Santa Cattaian ante s'aumentu prus artu de Italia, pois chi depint marolla assegurai i veículos issoro. Reis cominzat in gennargiu. Già in gennargiu sa Regione Sardigna andat a bogai sa primu parti de su Reisi, reddito de incruida soziali, una misura approvata in Consiglio regionali e proposta pro che totu de su consiglieri regionali de SEL Luca Pizzutto. S'assinu regionali ad mudare intre 200 e 500 euros e ad integrare cantu già dentro in conto de su SIA, sustento incruida attiva, chi rompi di finas a 400 euros a su mesi. Possu chi pertocca su Reisi, sa giunta regionale ad stabilire i meccanismus por d'assinnai. Si parti de 200 euros a su mesi poi bagadius, 300 euros ai scoppias, 400 ai famiglia de 3 personis e 500 ai nucleo familiaris de prus de 4 personis. Su reddito de incruida soziali lu donant a chi tenit un ISEE, indicatori de stato economico equivalenti, pro basciu de 5.000 euros a s'anno. Cronaca de su Sulcis, no testa sa 1 e quarto pro manco, ant arrestadu a Massimu Ezzi, nasciu in su 1970, pregiudicau, poi arroppau a pinnigosos e puntada de pei a un atru iccioccu pregiudicau issu puru de 2 annos pro mannu. Su certu, acontessiu podontesas in su barri Santiago e cumenzau po chistionis de nudda e dat acabada cun sa lompida de su 118 che inciat accompagnau a su giovane a s'ospidale Sirai de Carbonia e in cui dant agattau unos cantus ossus segaus e traumas in conca e in cara. Su vertu, dant denunziau in statu de libertà di possesso sena regioni de unu guatteddu longu 25 centimetros. Nasciu nous in su Sulcis. Duas pippias cun dus nominis istrangius funt duas nascia Noedas sardas chi nant podiu su logu de primu nascias de s'annu in su Sulcis e in Italia. Funt Jennifer Basciu, nascia is 8 de Amengiano, de Ilaria e Carolo in s'ospitale CTO de Igresias, grazias ai dottori Sidurni e Borghero e a s'ostetrica Loredana Zara. A mesunotti, vincendi po tempus a Italia d'ottu e nascia Nicole Serrao, primu pippia de su 2017. Nicole nascia in su policlinico de Pauli, de Ilaria e Igor, bidas artesus. Sa pippiadda pettaiant po pustis Epifania, però mancai nascia una parighedisi antis ista beni, pesa 2,5 kg e è longa 43 centimetros.